tung sai kan chan dong tung sai pa tu in zinga ni chok emo takte min hu tir le ke ni sial ho branch me te pa kar to kan min foi thenga pa min foi na lom tu kan soya kan ma loka Central Way me football tournament khel tu kan mo se me kan ya pa har sada nei te boina nei te kan la om me ka chung ho chu pa yom puile event an tan kan di le tu kin jing kan training te lalpa tlung taka kan nei thina yom puile ike khoina kan di le heng zong zong hi lali som hi kon phane ole tuna hian sialok playground lama kan kal le a tuna hian sialok senior team te Central Way me huai hot LBS Suzuki inter branch tournament khel turin in buat sai ni a thei chun tha te amal ang point kanan la a tuna hian a har mel khup mai tunan thil ti hi hela hian patele a boya in loin khinga a har an thil ti hi khulaya khu thil eng moni khu hantlan akar laka vatlan zuan kan siang hai boxi football pe turi tian non an vor tha boxia a har khop maya hei tuna hian hei mingale mon zuala ela hian noin kop boka anni hi har mer an thil ti har khop maya Crespo ani tuna khuan tulai khu an minga revelo thil eng khu zuan kan pa in ball thayangai boxia an coach sina thil ti rahi a har mani tingwan coach khuan uluk min lo ena amit ting lo chu engtin nya ti don sia ta ni lo pamkima sitlan nap tui nei hau lo hei milar hela hi zuang lau mai tian mi chi sang atuna hian karon soi phei te ming langa kha
an ball hi in chan thok do na ball changlam hing kan ron soi phota hei fakte a ani hei thil eng hin zon ka lau pa in ball khoi turan lo vor thabok sia a har san thil ti hi a har sa em ani helai hi lal chan pui le a towa an lo in king boka lal chan pui hi kulai mi khu sen zum pet pot khu aming ga helowa khu lal chan pui kham hin zon ka na kha enge ming ane em kon mo kon ani chu aming ga heta akal ve ngai lo tan chu na ming po rian ngai na om lo wa tu na hen lal boya alo thleng tha hei an sarin atlantir le nge ni khi tlan le lawa atizia hop mai tu na hian a tawan ball a ball khoi ve thunga lal chan puan ball a vora khu thil sen kon zuang kan lau pa hei tian ball a lo khoya a veilamina ti te tu na ding lamin ball hi tile don ani hei a har khop mai kan coach hi Mizoram milar ani sar chonga ania chu hei uluk me min lo thira tu na hian lal boya kan tia sia lo ke na ko duan na hi lar khopa ram lunania boya tu na hian hei ti ve lau mai le ni po tu na hian hei kan milar lo thleng chho zela lal boya lo thleng tha a tin goli lar ra hi ain nge ni sil de uleka alo thleng tha thei lo wa tin ar lal dan moya tukin hian aron zom thei lo wa nimina kho zol lamain khen yom takani chu tu na hian hei tu nan practice la chikat an van nei khop maya ke po ka lunga lenga hetiang thil anan ti hi ke ni hun lai chuan ngur jam liana kha vai lo ke jini theu kan tho kho ma ngur jam liana kan hai ar vea Mizoram in khela lar ber chu tiang chuan kan tia tu na hi chuan an ni ho hi chuan lo lar chho bok nen weme timin an kal dona weme in coach te hi roi saka an vane me mani Mizoram milar bok puchonga an mangani tu na hian amu nom khop mai chopian ball se bele thunga rana pe lal ngeta po ain pe au mai môi khúc mấy khu lai trong con khu ruộng can dâu phải là khá to cái phong quy man bố là lầu vót là gì á chú boy hiền in man nuông to chín lầu xếp lệ ta tu là phong quy man bố là chẳng về đón em dâu chiên đi chú thì tu chín đi có chiên là xoay nhang cần sẽ về chia lâu à kha tun din mun crespo trong kam ni ka chin tun central way ma huai hot in buat sai na in ifit to kem nang ma ifisel na lama thaim soi sel tu te nei em kan fit tang mo ring de ule kin ka phone hi bungro kala nei kim chia lo wangin in trong hi min an chak sia ring de ule kin min chang thei ula tha khop mai tu na hian hei lal boya le muan zuala nang king le lawa
sialok khopui calcium kan ena football khovela hian Mizoram atop annia heng ho hi mi pon an riat em ten nia an ma ni an mel le an pa te ming ne lam kan on tar chuak do na chu tukin hian an khala kan ei kim thei tia lo wangena poi khop maya zoram khovel muin kan po chuak don nani sang nan an be helai hi hei an bop te an fem deuh ni om takani he chi sang in tuna hian ati dan chi sang an ti le dona cochin a ko kwal le ta eng ti takin ron ti le don mo har me khop me tian an tlan le ta so lam chon an lo pas le yan an practice dan hi ngai a thakop maya lung oi thak thil har sa tak coach sian ati tirani coach in ti dan ke man dan soi mek ki coach ani hi sar chonga Mizoram coach lar ania helai until da kara hian non pet lut zat kha pet su lo tlan ha chung kha non pet lut ani har sakhop mai tuna hian ami ein thaka ile don khile a chi sangin tharum tlan pa vela tharum thaman dan vel asoi don ani tuna kheneng ti takin
ami ein thak le don sialo khopui ayo tur Central OM huai hot LBS Suzuki Inter Branch OM football tournament sialo khopui ain buat sai mua ani korpol halal boya pate ne an position in thak don ani coach sin alo outdoor tuara an hanin nam tharum ten an hanin namana in nor vela chu an tholoi me ha thak viaw aniang sarin tlan ha te ball head ati tir le a an vongat ngat mai he lai mi hi a head a thakop mai eden tharafa pa ni a head dani a vongat ngat mai a ball head lu thei tur chuan thip chuan e morem lo vuak dat tur lu vuak dat tur ria a head a thakop mai Crespo lelam a bola lo vorton boxia a har sa me mani ansarin a titir dana hi a har khop maya an du to ka lelam a bola an het ton zat the ni hi chon a pui mu tang lal boya fam ki ma lal boya Famki ma lal boyale famki man bolan head we so khop mai amu nom khop mai sialo khopui players tu ania munam khop mai practice dan sang sialo khopui ai o tu te
coach in ti dana zirti re zuan dan ti bel dan hi ball tel lo in an head look ani ball tel lo head an omin an handanga an kena an sep lea an vain tuna hian central way me khuai hot LBS Suzuki Inter Branch tournament a hian heng kan players te zinga hian tunge ming cher don tu mai kan felowa a thaber tu po kan la felo tu wang chuan an zawai mai hian an thafai veka chuan coach thuoi theya tai mataka practice pe te hi an lo thing don ani coach thatak mai kan neya ti coach kian to pin ti lawa an practice na num tak tu nen kan thlir ti sang na ti tira hei tu khata thlir zo vek chi po ani lo dona tukin lo te poi tuk danga te po kan nakal le turangai la tuna hian an kim thavia wa kan milara chuan ra goli keeper hi tukin hian kong lama dik chi alowa local theilowa tin arlal dan moi hi ei tukin hi laman lo ti le huna chuan arlal dan moi hi alo tel thei don temama lo tel thei don ani coachin ti dan tur chi thar soya an laman chiang chi lo deu an ball an pek let ta kai ya cross in an pe ball super sat ta chi lai mi te hian hei passing an zir cross in passing an pe a coach ina kai hruai na hi a tha hle ni Mizoram coach thabera an ngai ania a kai hruai na po tha sang in hei tukin point chi tam tak kan en to coach out tuar ti dan tu tuna kama lo hi a boy ngai ha ani e a boy acha ka khi fam ki ma special kitlan na pi nei hau lo ani khi
an practice dan tlang puya chuan dianan alaya he nei nom choka alaya mi hi thil ti sang sang an tangkaya alaya mi hian den passing an zira crossing passing an pe le laman lo pe boka tian na cross booking dian an tlan ngata oh hi lai mi hi number som thum pani hi a towa ro chuang lian kha ni e ani khi thalang thanga em ani ko chao tuar ti dan tu asila ani chen vela a har bokan yen thil ti hi an ti sual chuan coaching ka hrem don chu ti box hi an thil ti har sa e ve min chen angai tlat maya chu coaching hremat ti sual chuan ka hremang chu ti he ulu e me min an ti ta tunai an field chunga ball khel tak angin an pass tur te ming an ko a tiang chuan coach na ti ra munom khop mai muna pe chuan munom takani patea inter football tournament a semi final a kang sang te wa chui lu tu kha hei patea nge hi ni e tunai tlan virvata Yellow football players te hi danglam big riau na kan nei hran lova amaro chu kan ni na to ka hian kan rin oma sial hoka kumza chuang om to vekte an nia he ngau hi an pa te pa le chong eng mo zat atanga sial hok lo lu to tu te vek an nia chu Mizoram hian kan chame mo cham lo emo eng din huna po dingila kholang hlak kan ni na hi kan chuan ve na lai ani chu kan khel pui te chuan eng ang point ron ti sela khoso ma mi po la sela ke ni chu kan jam lo chelo khopui hi kan than lai sang zel do na kan hapua tu charte hapua neng kan ngoi le ngei tura kan ngaya voinian kan mi senior arlal dan moya tuna hian tukina hian practice na hian atel theilowa ti le huna chuan arlal dan moya po tel tura ngai ani ti chuan he lai hian he a boy te famki maten tlara fakte te khi crespo he hi ro chuang liana he lal ngetania he muan zuala te tuna hian training tharme he senior lu thar ani he famki mate hi lai khian korsen ha kin no pang dewan hing ka khelo khi tin a chakami khi pueden thara fa pania khi ta korpol ha khi lal boya ani kan player ten kim thae mema
tukin hian kan first goalie tu kan first keeper ra hi akong an atawangin tukin an practice theilowa kan kim thadon em ani hei pathian min hruaina kan khotlang pathian in min hruai player damlo khir khan deu emo engemo eizon na wanga har sat na tok po kan omri ilowa tukin hian kan boru ka than wa me ma jing ni chuak eng moi taka sialok playground a sialhok player senior te khir me kani ti kha loin sia ula central way me huai hot LBS Suzuki Interbranch YMA football tournament a khel tu practice make ani hei hi minga hi senior player lu chho thar ani hei asil le nga la poi khop mai hei hi lampui hi kan YMA sialo branch YMA president lampui lo hoi te boi khatia o athai o hei ma pu ya hian a run troi om bokani hi kan mi poi mo te ni a hei